Matiki kare makerral ikir minongo tuo jonyo gen go joro yara tuja milubira makiloni lena kapava gankal miyotkom okate kwere kon kitika mine idano mapatpat ikir megengo koba patuo man. Kapava is a drug which is injected into your body, and once it is in the body, it attacks and kills the virus. Stanley Ochan mwaka piara ngwen wi achiel makwo idok chula nam matie Port Bell Luzera eno bedo kindana chiel mukate kodiere weke nen kit mayat man tiyo kwede kun bene wache pira tek ne mere gwakone. Ko makumeno ko wa maro ko watidana motiu ki drugs eno mero doko bedo dong ko me go bedo risk kirana chira achako monyo yat ma nye prep En wajani kitich kikwo kit magen kikwo kwede Port Bell weko eni karati ijolo lubira man. monyo prep me ko ma bedo safe kanu anyaka mo no pa bedo kiloro wen chunya eno bedo be konyo ndana wobi mona body risk mapol ya teno bedo prep me atucha mis dan bedo me dua bisel chalo awobi chalo kano tich me chalo safari kai no gine no le bera matucha kuma ke le bera bedo be Kedi bedni polkane dano bedo kamunyo yat amunya ochan wajani tuchu dano kin lubira be piem juho peko moko matino tino maroma bene kin joma tie ma. Ya teno dano no tika mon yat ma ubedo prep all prep si dano no all prep no ke bino ke kanyaka gang ot me ko no chupa me yat no me olore ie no lore ie si don ka jutucho le berane dok bedo be pengar mo ngeo ni ngaten tiki yat mo wen kome. Daktari mapatpat gen bene guloge lokom yat man makilone lena kapava maketika miyone botano mapatpat. Okay, for people that have so far enrolled or taken lenacapavir as a prep option, we have females, we have males. All those fall under different categories. Of course, MAP Clinic, we work on different categories of people. For example, we work on female sex workers, we work on truck drivers, we work on people who inject drugs, people who don't inject drugs but they use drugs like cocaine, marijuana, such things. We have discordant couples. We have people who move, who overmove. We call them migrant workers who move for work, and they are at a risk of getting HIV because of their sexual practices and other related practices. Yeah, those are the categories. Odul pamiri gen wachi kirika kitika miyo yat man pira tek totwani dar mironen kin magi gwako kwede kwogi ento pimi chung kamaleng kachero kayinyo tuo tek piem dong yat tie. Tuo jonyo fotie matek totwali lobo Uganda kai neno e report mwaka libario kipira rio wia beach ki wajani dano maromo alipira dek wia bero ene guno tuo manyien. Ikine ke neno mornyo kakitoro kiye nyorni dano mia bero ki aparachiel tie magino tuo jonyo ichabet kichabet. Pero ni tie matek totwali kien bulu matie mwaka para bich ki pira rio wia ngwen maki wajani gen kitika nongo tuo matek totwal maki neno mot chochok bulu ali bapar ngwen % pira ngwen wia bich tie magin kitika kwo kituo man kon inamba enlebene ki neno mot ikom dana ali bapar ngwen ni ali bapar chiel weng telo tina nyira matino magitika wot kituo makmilu kineno kilo % piera bero wia boro. Geno mete gukaro ki report mamegi gi wajani dano makaro ali piera rio ayo to kituo jonyo kibene dong tuo mokene manote chok kituo jonyo. Ento miringe ni Uganda weng dano maromo milion achiel ton na bich kitie kakwo kituo man. Piloka ngaya mochunyi One Luo TV, Pat Robert Larube.